e tlo ba wena mola o se ke gore o bone batho ba bile dinepe tša gago e tla ba nna tsodiyo bona le gore go bophela ba ba sa go dumediše le ge ba kopana le wena ene bele ke tsamaile ba re wa tsena nna wa tsa candy ke morato o tla tlapa yona wa tseba ragadi ya bana ke a tseba gore o tlo re opelela ke a tseba gore o tlo diragatša twi kore a re tlo raloka CD goba dikoša tša gago o tla bo o le twi sefaleng gona ka mo Shine Bright Entertainment o bethile koše nngwe ka ko kare ke a tlhakatlhakano se ka ba ntira tšona le tšo ntirileng tšona Candy o ke bolelang le yena mmino wa gage o tletše ka semoya man kore o tletše ka semoya se sentši go diragalang ka wena go o thoma go tlhama koša goba o thoma pele o engwala botse leina la ka ke nna mosekedi ke rakhadi ya bomma yo e leng gore o pepilwe le bopapa bomma ene e be e le motho yo e leng gore ke ngaka mara e sene ngaka ya o tshwara ditaola e le ngaka ya walafa bana malwetse ya bana so leina le ke theedinona ke le legolo ene nna before nka opela ke na le o lora dikoša tša ka tše dintšhi ke a di lora mara tše tša bore love song a ke di lori wa jela ke donana gane we go all out le mothonyana wa ka mjolo nyana wa bona and then the next thing ya ntšha ke thoma o ebela ka ena gore ke di true story yeah I mean what do you think look at me what do you think masogana tletšeng ka mo mongwe o tla I don't drop no I get ka mo bile that's why ba ke re ke shine bright like a diamond Shine Bright Entertainment ngile ke tsena le nna ke bona gore awa swana o ka re mo ke dogwa ke dropile wa bona but yeah like you know joker rakadi se motho o bigiwa man ai ke bona ka re ba balete man na ke nyalo ka re monna o dotse khona zo re nna ke tsoe ka 11 or ke tsoe ka 10:30 breakfast you know so but anyway modimo a se mphe nako ena le badimo ha ba se ba mphe monna o tota nako e fitile bana ragadi ya bana gona le difoka tše dintšhi tše leng gore o di khweditše gore e nka re ka di bala nka se fetse ke gopela gore nna le wena gona bile re goge košanyana re goge moya ge re boa ka morago ga iri ya bobedi re a ba tsena ngwaneso yeah a ke mkgone gore tswela pele ka gona go kgatlampana go tswa gona ka mo Shine Bright Entertainment pele ga ge re a dintlheng tša ditaba ke go boditše gore re tlo no tswela pele ka morago ga ditaba ra ka gore ka ba le gore ragadi ya bana ke tše di fetšeding tlileng gore re swaretse tšona gona pele a re nape re šute Leston Phuthi wa ga mahlo
Ditlhagolo tša ditaba tša SABC yeo e kemego e sa tšego lehlakong. Ditaba tša SABC yeo e kemego e sa tšege lehlakore go Thobela FM ka Stanford Phuti Mahlo. Ke a leboga Mankoko Thobela. O lete gore SABC tla tsebiša kaonafalo maemong a yona a ditšhelete nakong ya ge e laodiša pego ya yona ya o e tlago. Motlatšatona wa dikgokagano Montle Ngubele o re lekgotlagašo le bontšha dika tša kaonafalo le ga boledišana le babedi ba rena ba ditaba morago ba kopana ya kgotha ya ngwaga ka ngwaga mesong ya lekgono. Ngubele o rile SABC e fokoditše tobo ya letseno. If we say SABC is on a healing trajectory, if we talk of a stabilization phase, it has stabilized. What do we mean by that? A lot of things have been stopped from moving in the negative direction. Others are already moving in the positive direction. For instance, from a disclaimer to unqualified is a huge jump. They have reduced the loss very drastically. They have improved their targets. In general, their findings have improved. Batlangedi ba tišetšwa molao ba tseba mabapi le kgonagalo ya matšhošetša o emiša kopano ya pitšo ya presidente yeo e tshwaretše go lepatlelong la Tsakane go la Ekurhuleni le Khono. Maphodisa a mmasepala wa Ekurhuleni le ba bangwe ba ntšhitše mahlo dinameng le go itukišetša go hlapetša maemo a khutšo ga ba gareng ga kgonagalo ya matšhošetša o emišwa ga ditirelo ka Tsakane. Mebila ye mmalwa eo e lebago fao pitšo e tshwaretše go gona e tla tswalelwa. Moleledi wa maphodisa a mmasepala wa Ekurhuleni Thabiso Makgatho. These are the alternative routes to use. From Kwatema, it's 12 Road, 10 left into Vlakfontein Road, and right to join Black Road. Or 12 Road right into Gelekesdal Road, and R23, then left, proceed straight and left into Shakwani Street. From Rockville in Tsakane, Mujaji Street left into Fire Station Road, extension 11. From Malandela Street, proceed straight to Fire Station into Tsakane Road. Tona ya pušo tirišano Belenkosi Tlhabisa o paetše thoko dikgonano tša gore phokotšo ya kabo ya motlakase e direga kudu ditšhabeng tša batho baso. Le ge kgaotšo ya kabo ya motlakase e fegilwe tekano ya dikgwedi, ditšhaba tša go fapana di itemogela phokotšo ya kabo ya motlakase tekano ya diiri ka lebaka la tlhatlogo ya nyakego ya motlakase. Tlhabisa o boletše seo lepatlelong la Tsakane le Khono pele ga pitšo ya presidente e tla go tshwarelwa gona tikologong yeo ya ka bohlabela ya Johannesburg. The load reduction occurs in various areas. It's not only targeting black communities. It's all what we can do is to explain to our people that yes, they can see it as more common. The load reduction is where the electricity is used at a higher rate. So now at certain times they reduce it so that we do not go back to a state of load shedding. Masepala wa Johannesburg o re ga bjalo ditukišo mmileng wa Lillian Ngoyi o peleng o be o tshejwa ka Bray di tla phetoga išago empa e se go kgoding ya Manthole le Nyaga. Masepala o rekile ra kontraka ka lebaka la mošomo wa male ya tlala gomme ka o rialo o tla fetoga ke sebaka sa mafelelo seo se beilwego sa go phetha mošomo wo sa kgoding ya Manthole le Nyaga. Le o le bjalo ramotse o moswa yo a kgethilwego Dada Morero or ba tla dira tsebišo gausinyane. And I'll be frank and open, I don't think we should continue and reconstruct the road. I've got a view that probably we should not continue to be building for the car, but we should be building safer places for our residents. And you know that the bulk of that area that the explosion happened is actually residential. So we have to rethink. But I think we'll come back with a proper announcement soon, whether we continue to rebuild the road, or perhaps we should look at building a park, a six-a-side, so that children have activities there. Molato kgatlhano le banna ba batlhano bao ba tswalaganywago le ditiragalo tša dipolao o hula difatanaga le o hula ka Durban le tikologo šodišeditšwe bekeng yeo e tla go kgorontsha kwa magistrata wa Ntozuma. Kgatišo ya video yeo e bontšhago balatofatšwa ba thuntšetša moyeng ka go rata hosteleng ya kwa Mashu e phatlaladitšwe makaleng a dikgokagano tša leago. Maphodisa a netefaditše gore bekeng ya go feta mogonenelwa yo o dumelwago ba e le o mongwe wa maloko a sehlophana sa basenyi o thuntšhitšwe le go bolawa ditiragalong ya mothuntšhano le maphodisa
ka Inanda. Moleledi wa maphodisa Robert Nechunda. Between Monday night and Tuesday morning, 5 suspects were arrested along the Sianda Main Road, where police had responded to reports of an active armed robbery. 3 firearms and a hijacked vehicle were found in their possession. One of them fired shots at the police, but was overpowered and arrested. The suspects are linked to a series of murders, carjackings, and robberies along the Dumisani Makhaya Highway, Kwamashu, Inanda, Ntuzuma, and the nearby townships. Police are appealing to anyone who might have been a victim of the suspects to come forward. A search for suspects is underway. O letetšwe gore SABC ta tsebiša ka ona falo maemong a ditšhelete nakong ya laodišapego ya yona ya ngwaga ka ngwaga ya ditšhelete palamenteng kgweding yeo e tlago bešo yeo ke tabakgolo ditabeng tša rena iring ya bobedi o thobela FM gomme ke ba gape go lena ka tše dingwe ditaba iring ya boraro. Ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšee lehlakore go thobela FM ka Stanford Phuti Mahlo. Dintlhakgolo tša ditaba tša SABC yeo ikemego e sa Hey Chomi, Samsung yeo ya gago e sharp o rekile kae? Ga Ackermans Chomi ka phone yam. Phone yam ke eng? Tlhalosha. Ke tsela ye mpšha ya go kgatlhiša ya go reka phone efe goba efe ya Samsung. Ebile o patela go tloga go bonnyane bja 230 rand ka kgwedi dikgweding tša 12. Yo, a di ile ke kwe. Ntšwela kae mogwera? Ke sekeditše 300 rand go Samsung A05s. Chomi e kwa. E hwetšagala mabenkeleng ao a rilego a Ackermans. dithuto tše leng gore wena wa di hloka ile ruri ya Shoprite tše leng gore wa di hloka a ke one e kgatseletše soka library hello o le serious a ke re tšhaba le nna ka mo a reka ga go le mo seketse go le go feta ka dintšela ka itšeleng gore wa dinyaka tša di-essentials combo ga Shoprite go fihla ka 8 September fela go tša 10 kg white star maize meal le 10 kg snowflake cake flour le 10 kg speckle rice ka 369 ya fase boraro bja tšona o seketse le go feta bo go dithuto ka moka tšeleng gore wa di hloka ga Shoprite ya ga Shoprite gona bjale gomme o seketse ngwaga ka ngwaga tšatši ka tšatši ga Shoprite fela theko tša fase tšo ka ditshepago ka mehla Jeka mkare di dira re tseba gore re gona mo Shine Bright Entertainment mo ileng gore go botse gore re kete ka mosadi gare ga basadi kgoding ya basadi mo ileng gore belo ka e ba le nna re kgaritlhella kgodie Candy Jamandebele wa tsare batho ba ntse ba tsebore wa ga mokwena a ke re bjale o filwe leina o tshwantse o no le accept o kile wa bona o filwe title nna ke nna Candy wa mokwena ke tsibuwa ko wena le ba bangwe ba bana ba di kgaetšedi jaaka mara nnete ke gore ba decide batho and then batho pele o kile wa bona so ba mpitša Candy Jamandebele gosha ya federal leina ona no shota gore ke le tsentše ka rare basa ka rare smart card ke Candy la wa diteki ene ba iratana gore e re go botse gore ke na le title tše kae batsonga e ba mbona ba re says Candy and then ba bangwe ba re mane ngwaengwane wa idusa re ke tara febe ka re motho a ka se bitše Beyonce a re mane Beyonce mara nna ka re ke mo South Africa ba mpitša mane ngwaengwane sekedi you know so and ka ba le ya ragadi ne ba ratile gore ba ka mpitša ba re ke ene Queen Candy and I'm like no re ka se bele ka bolobedi ya o bile Queen Jebedi mara ile ragadi ke bona le khalemete le nyatso ka lebaka la gore ke nnete ke first lady anyway ya o bela ka Kilobedu in the world first lady ke ka fola go bethelang matso aha o ba re popopopopopo o nyaka di prompete ragadi ya re doli re nyaka lo ja bana ja youth wena bona nna ke tswere ke no ke gore wena o ye mola sefaleng o re fakosha ga go ya mathomo e fela o boletse gore o na le so tshwereng so nyaka go se dira pele ga gore fakosha ya mathomo go sha bona itlo banye mathomo re sabela e ke le sabela ba ibitša gore ke mother's love
mothers lerato la mme ke ela o nyakileng gore le tša ka yona wena o na sephiri nna ke sa o tshepa a ke sa bolela ke gomotse bona ebile before that a kere re na le ke kgwedi ya basadi ke kgwedi ya bomma even nna mara mo nna women's day e bjale ka every day so ke be ke re ho wena ke re ke yewe wow ke mpho ya o jwa o Rakgadi Candy tsa Mandebele ke re happy women's month o ka tšhele setšhela-tšhelane o itšhela o bole nna fela o se ka twa o sa o bole mongwe Candy pele gago ya pele ke perfume ya gago ke perfume ya ka but I so ka e brandiwa and then ke tsena ke rata di dilo step by step so go pela o fele miss producer Lorraine ka mo mo ke ra tole ntso sa furuanya ka gore ke ya pele yena motsweletseng ka ile bala ka bekeng re ke no go fa yona gona mo ke ba o bone gore mo di camera mo tswelele motsweletsi wa ka o lebelele kwa ya o e bona ya so ele itšhela lo bole nna fela le go bole motho mo ngwa ke yewe go pela re le fe fan ya ka ye one ya mosadi ka re celebrate basadi hoba number 1 hoba gona ba ntate because le bona ba special ba contributile mo basadini you know that's why rena le bana rena le you know so one ya bona ke gopela le mo fe yona gore ke brand ya ka mara sinki ke brand leina la Candy tsa Mandebele ke sanya ka botse gore ke bona gore ke so traviane ya ba tsebe ke gopela gore o direng ya gona jwale gore fa tsona botsisha putsisho motho a tlo ya rabang pele ga ge o itse ka mo ka mehlano fela go ira boraro ra mo fa motho passport ka motho ile gore o rata le go tseba Candy botsisha se sengwe le setseng ga ka se go pola ka nako re tswang ka mo ra ro ba go theleditse okay botsiso ya ka ebile nka no re tshepedi ka spitinyana gore a ka raba ye nngwe ya tsona ke tsona Rakgadi Candy o thomile o opela ka ngwaga ofe ebile o produce o ba opela le mane mo thomile eno hona yo and ye nngwe why Rakgadi Candy ya rata kilobedi ka mkhowe a o ne le any performance ye leng rukile ampona ke epere diaparo tša o sebeja traditional hoba o kile ampona go show ne ona mo aket o se tšubutšitše tharo yo ke gopela gore o re fekošela re tshepišitšeng yona Candy tsa Mandebele mother's love yo le my 4-piece band live band ke bandeng ya gago ke bomang le bomang no name ya ke re bona le perfume ke di no name so bona betha no name ifela ke di no name ifela ke lo tša nne go botša gore le bomma ka diteketse tša trovela bomma kere e le ba basop ka re ngwadile gore trovela bomma botsebotse le tshwantse ba tsentšhitše le nkadimedite ke trovela ngwana malome so no ke taba introduce a botse le taba tseba rena ke bomane a re ro setla jwa ke a leboa the lerato le le ka bona o ska shoota mo ka baka la gore Rakgadi ya bana o ya go setla ya mathomo o itheletse gore e reng ka thobela go sheo le bomma mama shuna ke ya o leboha mama ya ke ya go rata mama shuna ke ya o leboha mama ya hape lerato le umphile ho lona banane tshuna le ya makaja mama hape lerato le umbontshitše go lona hape le ya makaja mama ya Kanete ke a leboha ya kanete ke a leboha kanete
tume mosadi wa lerato le yona tlhompho. Thobela re a le dumedisa. Thobela mošate wo mogolo wa tsebo le boithabišo. Thobela bomme ba naga fasini lena. Bomme kgwedi ewe e wela ho lena banane. Yale gire hulena gire shine like bright. Shine like bright entertainment. Hubari nyaga uli entertainer. Shine bright like a diamond. Gotta shine like bright, man, shine like bright entertainment. Featuring Judith Mutau. Though she's not here, she's in China, Kamereko. Kiyo mungwe wa banyana ba ileng hore ba berekile le batho ba o tshwana le bo Sello Chiko Twala. Candy Zamandebele. She's from Venda Toyando. I'm going to try Gilo Traya. Wobela ka ke Venda ka rena ke motho wa ra ra wobela ka maleme ya papa papana. You know? Are Wontetesa Vanyarusa Swichikonda Swichidiva Vambea Panda Whenever Narufuno Dirivana Buto Ganda Boti Divi Hurim Novandichido Bangapi Ndiro Funarava Riamanga Samawe Naukondele Rabo Huyamanga Samawe Ndiabafuna Bamu baby wanga Namusindizu munangaba Nganezone bangitera Bamme wa mu Afrika Mawe Dire bamme wa mu Afrika Mawe Dire mawe 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 Diabafuna mawe. Yeah. What do you think? Diabafuna bamo baby wanga. Namusi ki super proud ga wena mama. Hoba lerato la hao mankuku baby. Basadi ba Limpopo, bomme ba Limpopo. Unele Goshaki Evare. It's dedicated to Basadi. Lina Lagoshaki, Mother's Love. The song was released a long time ago, back in 2009, before the Facebook defeater. And we are live. Look at Facebook. We are Thobela Kiaka. And live on TikTok, we are Rakadi Kendi. Click the link jeo man who's keep it busy. Kidilo le fa go shaya ga ba ibija. Baile. Baile. Baile.
Musigeri barana. Oh, sigeri, musigeri barana. Oh. Sigeri, musigeri barana. Sigeri, musigeri barana. Kirawe deni na bana benu badali jena. Balaganelena. Hey, Jerry Uruledena, Banabenu Balaganelena. Yelele. Yelele. What's that? Hey. Bakegulu ba hwile ga sekame barwa ba bo ba sala ba mbolaisa pelu. Barwa ba bo ba sala ba mbolaisa pelu barwa ba bo aba udwane la benilena. Kirawe na madribane igaba unabile utribile wilelena mwana kaijali yaga. Kalibelela lebegoliena unabile wilelena mwana kajali yagabanane. Kirawe na mulige urule dedina bana benu babalaga nelena. Kirawe na petrole urule dedina bana benu babalaga nelena. Kirili, hey, huh? Hey, kirawe na matibane unabile utribile wilele na mwana kajali yaga. Ege ya lebona ludwane uyanele dele mbuje kama kubeni ya bole na bana bakajali yaga. Murebi wage ubona ulede kilo mwana kajali yaga. Ulede kilo nge ubiche ba ulwane ba ulede limbuje kama kubeni ya bolena bana ba kajali yaga. Hey yeah. Hey, yeah. Yeah. Kirale naba magabile banane. Higaba lelwela kifani kabulinana. Vyalega heba kilibijaba male majaba naba kaijali yaga. Kiluele laga gosha giringele buyele dele mbuje kama kubeni ya bolena bana bakaijali yaga. Hanabe ale getona lisiela mane bana bakaijali yaga. Yeah, yeah.
ka re ke le welela ka koša ke ya doa ya tata batolo baka ke le welela ka koša go kwana mo sun what shine bright like a diamond shine bright like basadi re tshwara dithipa ka bohaleng though now he re di tshwara re ribelela dinama re a beela bana sekhafuthini bjale ka basadi re a thatswa re a koloma ka re tsena di-flight re a reila difolamatšhini phurr re a reila dikoloi nka mo koša ye tano e re ngwana mma o rekile koloi yes my TikTok ke live ya ke re le ampona ke re zia duma zia boroma zia rara le yana ka kwa Facebook ya moshate wo moholo yes yeah ne yeah you know what hey can do na le manager e tshwere khumedije ka mo ke re ke live re be re tshwenyeile motse ka moka le bana beso re tshwenyeile motse ka moka le bana beso re kena le kietla ka o apara re ke ya kikoloni o ke toga kewe le bana beso na si wonu mudimu ona lilito o a bona bana o boni la balesu abere ja fola mengwai le sigana na ga rena ke nna makazi ke ben kire re siete bo makazi re siete bo master KG re siete bo King Monata bjale ka rakadi le tsubone o rutile ene morao wa ka nkere bjale ka mosadi ke bebile buti o regile ke fatrana koloi ya lebelela morao banane koloi ya lebelela morao banane ina mejije lebelela morao banane ati ya belele domodwa are halo le amodwa banane mwana ma uregile koloi bonane asiwana ote abalaga koloi uyoboncha kaijalia webanane uyoboncha sigeri kiaela yela musigeri uwaela yela ulibile anagua abo matrumi palaborwa maboneni kira palaborwa bola notro banane whoa, 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 whoa. Let's go down and down, down. Mankuku, are you there? Kiruhuena kiren, hake ubelena wana haijadiaka. Thank you.
tšeo di ka go letela go thobela FM e reng ya boraro mankoko wa karetšwa tša gore modula studio wa bodo ya SABC Kathu Ramukumba o re SABC maemong a mabotse a ditšhelete. Dingaka di thomile go dira diteko morianeng o moswa wa kalafo ya kankere ya maswafo go balwetši ka dinageng tše šupa tšeo di akaretša go Britain, United States, Germany le Turkey. Ramotse wa Tshwane Silius Brink o netefaleditše badudi ba Tshwane gore o ka se saba le ditiragalo tša go se tšee ditlhakala tikologong yeo morago wa magato a o a phethagaditšwego aro. dintlhakgolo tša ditaba tša SABC yeo e kemego e sa tšego lehlakore. pele ka gona le Candy Tsamandebele a re bona koloi ye ke kolo ka re ke e setla o ka re ba bangwe ba e kwa gabotse e fela le seke le yona e gona ke ka mokgona gore tšwela pele ka gona bona ba setle Candy re ya go keteka le kgono mo Shine Bright Entertainment re le sehlopha sa Thobela FM ka lenanong la Eba le Nna. Nakupenda malaika from koloi vele re a inamela. Malaika nakupenda malaika my brother bought a new car and I'll borrow you. My brother bought a new car and I'll borrow you, malaika. I'll borrow you my brother's car just because you are my bentanizer. Even though I know you will take my brother's car and ukitimeleli loni jam joloni ukitimi Chanel mjolo ujeri koloi ya kangwana. Hey. Are you guys ready? Re tlo kitimela ka kwa Siki 5 cent ya ke re le ya tseba re thobela e tsamaya le dinako. Siki 5 cent re qaqa re ratola ka re qaqa re ngadime diteke motswala bo manko go bete ba dance mo yo mongwe le mongwe ya bona le tshije camera right here ana ka mo Shine Bright Entertainment le ya le tshare camera la dala bina mo. Yeah, let's go, guys. Let's get la lebala hore. Rivija unplug session. Okay, re. Ke tlo ba bontshana hore he bo bona ba seo. Nna ke tare le ka no ba le eminyana ke le ba bontse hore le seo le ntšhabetše ke tare tarararire tarararandara titerandera tararandara taratam dam wo mawe ye o kampasi kingaregana. Oh my way, yeah, Ugamba Sigingare Ganina, yeah. And I
ka le makhwakhwa le ka sekhuthuzwa mere ba kenisa dipolelo yeah mulimo dinge wa beliki jarana agampa sigingare ganina ya mulimo dinge wa pasigingare ganina ya hey Mariana biale lilo likitura so Hana biale economy wile Hana biale economy wile Libelela mirina ya dura Ela zifodrozi ya dura banane Libelela rogo ya bume ya dura Wena ukampasiki ngaregani na hey Give me baby I say give it to me my baby Give me, baby. I say, give it to me, my baby. Give me, Rere. I give it to me, I give it to me, I give it to me, give it to me, give it to me, I give it to me, I give it to me. Give it to me, give me, baby. Give it to me. Mangogo, can you come and join me? Woza, ke khopela o kitimelela ka mono. Ke khopela o kitimelela ka mo. Give me my baby. Ke khopela o mfe tšhelete, ke re give it to me. Come closer, my baby. Wa bona re tlo e betha song go re ga bontsha bo mmekere go re na basadi re a odwana bibile re nyaka ba binela ha kere e simple ere ke tlo diela wa bona kere ya ra re 1 2 3 4 I give it to me I give it to me I give it to me give it to me give it to me I give it to me Give it to me, give it to me, give it to me. I give it to me, give it to me. I give it to me, give it to me, give it to me. I give it to me, I give it to me. I give it to me, give it to me. You're the best. Girigia Baluena Ramaphosa. Kari economy hibe yukuwa ulimulimu na asi wonu giyewe economy wile rinyaga mishumo ari yukuma na Ramaphosa giyabagiga motrovela mushate wo muholo watsibole buitabiso Leona Shine Bright Entertainment Batagani Lekadi ekulu kendisa mantebele Ubwaga mobulobe di boloba taba. Are you ready today? Guys, take it down. Mingwaha ikitrimile lenziba ka ufufa Anabyalezo ifede uro sala fela Rere, hey, usade like this. Hey Give it to me, I give it to me, I give it to me, give it to me, give it to me, I give it to me, I give it to me, I give it to me, give it to me, give it to me, man.
I'll borrow you my brother's car, Malaika, so that mama. Because I'm your sugar mama, when you are my bentanizer. That's why ujia advantage ya ujia koloi yaka. Yakirake joan gibubuti. Karake ya wadima. Wenena milo la trangwana wa sukolo go kamo mangweni. Barke kai University of Limpopo vele. The next thing go wana ngwana ke bona ka di lipstick mo di mahempe ya hao. Udi mwa koloi yakirekechi. My brother bought a new car. And I'll borrow you, Malaika. My brother bought a new car, and I'll borrow you. As I said, hurry, because I'm your sugar mama. Ushatrangali meriteki muswala. Leonardo Laka. Kito emela moratiwa. Kito emela wenarato laka. Alikebelele. Uchande urubele bubale baba bijano gidi legendary. And naruela na girarsa kona fufa ma urwa fufa likurije. Manjibonya go badrela to. Ha gya ubocha. Always the donya go badrela ma udrake baba. I'm kidding, guys. Name panzula for life. Lekangadi maspotisa saboma. How? Yeah. Okay. The next song called Arjeme Bafoit. Kilibudi give Mr. Pianist. I bereki mo. Di no name. Why? Ki guitarist wagayo. Leketsonye gabobona. Ki bass guitar. Wagayo. Liali slender. Ugwafa ulijaruji. Percussionist. Yeah, Kendi, for the past 5 years. Linaka ofela lebana bali kaijeri jaga. Linele bonana le rakadi. Yeah. Let's go, guys. Nago ishwa kama oto mushate what's boli butabisha aina hibereka kanago. Let's go. Hey, I got Rajema. Ratolaka Kitowe mela Moratiwa Kitowe mela Ratolaka Hobakere ratolahao Yangudi satle Hobakere ratolahao Yankan satle Hey! Samaila sebaganyana wena swana laka Saliwa bagari peke ware uyonyaga mushumo khauteni maboneni Bana baba inchiela wena banyana bali krepesana Bana baba inchiela wena banyana bali figure bananin but your love is hey your love is tickle me tickle me hey your love is tickle me tickle me hey tickle
Let's see. What? Yeah. Baby, don't you worry. First thing in the morning, I pack my bags and I come back home. Goddamn, I missed you. Deep down in my heart, I wanted you so bad, but my pride won't let me. Goddamn, I'm coming home. Johnny, oh, Johnny, oh. Kata Johnny, Johnny, oh. Johnny, oh, Johnny, oh. Come by Johnny, Johnny, oh. Niku washu, my honko baby, and kumanga chuma maratiwa. I got nothing to give, I need to be, baby, I'm sorry. If I'm no, 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 baby, I thank God for you. Helele, helele, ah, helele. 1, 2, 3, your love is Tikili, me. I don't know if you still remember the song. Baby, we got 2008. 2008. Cheap. Hey, hoba life for bothoko. Akira uzuru go vendro go kalimuja bani. Please go, let's go to the song called Diteki. Arina nago mushato mulu abana nago ba bereka ka nago. Le ka miss producer ale la trailer ale tsosa. Remember guys, kona re thomile hebe re motho wa uli andrela ba re no ke giving back to the community. Akere ke buile hae be re tshwantse re thome re develop mo hae mo ngadi medite ki motswala ke le bate jaga ke toa wena motswala ngadi medite ki motswala ke le bate jaga ke toa wena motswala ngadi medite jaga da siambetre wena motswala waza ngadi medite ki chomi ke le bate jaga da siambetre wena motswala waza naribina galiteki. Okay, let's play guys, play guys. Naribina galiteki le motswalaga. Awelelewe naribina galiteki le mwana malome. Naribina galiteki le motswalaga. Hey, what's up? Let's go. What's up? Yeah. Le katalan tsusa bana ba re khaija di jaga thetane ka mo no the. How? Miss Producer, host, Bankuku baby ni Lorraine. Wazani la? Kinyaka ubona rili alibusa na. Waza. Waza Lorraine, waza. Producer ya Evalen na, that's why Rebecca Muga again. Hey. Yeah. Emagamo inamile Lorraine emagamo inamile na itoliboncha nyinyane again ndele wasala uriboncha rere. Let's go. 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
then wa fetša wa bona ya wa sa mangoko e ba le nna woza guys energy unyaka mmino energy guys woza 1 2 1 2 mangoko baby woza uvye bare woza miss producer woza iriba ubona 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 wabona musi aribuseleje pele rizwa le 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ai ke be ke sa tsebo re setlhopha sa e ba le nna ba bereka so you know what thank you so much re tlo re fela re jeme re a tswalela ke koša rena ya mafelelo yona ele ya diteki and mara ke re a re bone gore na tsa Mandebele in soul ka se kgonena re re basimana ba ra modumela ba re ba mbona ba thaba le khwara le tseke mphemetse ke nwe ka lefiso la barwa bai kore ke nyaka o bona rona Limpopo province e na le like the best player ke tenyo konore tele jamilodi Allah ke melodi ya bo makhulu besu illa irim ya basimana ba ra modumela ba re ba mbona ba thaba le khwara le tseke mphemetse ke nwe ka lefiso la barwa ba ile o tsomaye ba ile o tsoma phalana yela wala irenem iriginonde kinonde to malale mohodu leze kwili kwiti. Are you ready to sing along with me? Okay guys, ke go shama felelo ene ke le bojeta ba engwe se phiri ke nyaka ropele ka ofela whether is sound engineer obela mo beno hona here uno re here e ke obela ha re bontshe le thabo because le ile ke shine bright what so while is re entertain re no le entertain wa ke bo mang yeah so before that re I need your support here when I sing. Una competition go. Es serious ambe. Ojo aurakadi. Agere lisnika ngase abele ga jona trobela agere na ke amecha bana. Ga ije lisnika trobela bomma. Ke berle rogo ya ona ya bomma. Ka tshwara candy tsa Mandebele perfume for my specially like my super fan ke competition ya ona mojwa ho ebale nna le Mankoko baby re tlo winisa perfume ene competition ya ona no ba fela gore na Rakhadi Candy o thomile lene Jamino ibile o thomile a bereka le mang how many years now hoba
Rakadi Candy a o thomile o opela pele ya di-Facebook le druma o ba ke ba le ba gale ke dikhokho tša gale vele be se yo Facebook ka nako ya rena. So you will tell me ore ke thomile ka nako ela goba ke thomile ka nako ya na bjale ya baswa re se a lebale gore le metsi Shine Bright water e available ya winisiwa le yona e tsamaelana le perfume ya hae ke perfume ke Shine Bright Entertainment water and then Bomme boss. Thank you so much. Le tieleje yona e ba le nna ke re ke a leboa. 1 2 3 4 basimana ba ra mudumela ba re ba mbona ba thaba le khwara le zege mpemezi ke nwe ga lefiso la barwa ba ile fim ba ile utsuma phalana hela olla iri ginonde ta malali muhori lisi kurikwiti lisi kurikwiti lisi kurikwiti hey. Katodroma gayagazena musheni garele wiri liwe guys wozani nonke wozani idani gambo idani yay katodroma gayagazena musheni garele wiri Rilagas go good. What's itlang gamulune itlang. What's cameraman? Usala felari photographer. Come join us here. Idan rejoin it. Bele gairi. Hey, pia. Woman's month happy. Basimana bara mudumela bare bambona bathaba le khwara le zege mpebezi inwega lifiso la barwa ba ile uzuma phalana hela olla abona o ka re ke a kereke basimana bara mudumela bare bambona bathaba le khwara le zege mpebezi inwega lifiso la barwa ba ile uzuma Evalena le mango kobe Evalena le mango kobe ujiele ke tswa robela we Unyogo tsamisha ka batho ke re ka boshayidi bo wesa okay okay Evalena le mango kobe Evalena le mango Evalena le mango kobe hey
Thaba mane. Thobela mane. Rakadi ya bana. Thobela mane. Rakadi ya bana man. Rakadi ya bana. E ba le nna. Ayeye. Sponsor la wa seba. Na. Ape re bye bye. Ka ke beka kwai. Kuna dietsa. Woza. Mapanzola ke mantshi Limpopo. Woza. Panzola. Woza. Give us a beat. Oh, okay, get na by chain, okay? 1 2 3. Tshwara le paketse re ba tshwara mo kana. Aibo. Ke balla go better plate. Ayeye. Matata KG. Ai man. Thank you. Coming single. Leri simoyeni leri limoyeni. Iya taka di 30 ja July yo. Ja August. Hopela support. Follow me on Instagram, Facebook, Twitter as a Candy Samandebele.za. Ana guardo tagani. My good people. Yes. Yes, thank you. See you later. See you tonight. Live from my bedroom. Hi. Thank you so much for the love. The tabs, the